pričamo o tome kako hipnoterapija može da pomogne u spavanju. Vrlo konkretno, jako veliki broj ljudi u stvari uopšte ne spava dobro, a spavanje je krucijalni deo našeg života. Ako ne spavamo dobro, kako možemo da očekujemo da funkcionišemo tokom dana normalno, da nam intelektualne sposobnosti budu na zadovoljavajućem nivou, da dobro pamtimo, da budemo srećni i ispunjeni kad stupamo u odnose sa drugim ljudima. Dakle, da bismo mogli da identifikujemo šta je uzrok od spavanja i samim tim da pomognemo da se taj problem razreši, moramo da vidimo koju vrstu noćnih monologa, kako ih mi zovemo, praktikujete. Jedna od najčešćih vrsta noćnih monologa jeste posmatrač sata. Dakle, to su one situacije kada ljudi gledaju stalno na sat i razmišljaju jao, evo već je 12, još nisam zaspao, a u 6 ujutro treba da ustanem, ustaću umoran, ili jao, evo sad je već 12:30, ja još nisam zaspao, kako ću sad da nadoknadim taj san, sutra nemam ni pola sata kad mogu da predahnem, treba mi da se probudim odmoran i tako dalje. I kako vreme odmiče, tako se u stvari taj strah od nespavanja ili od nedovoljnog sna povećava sve više i više. Druga vrsta noćnog monologa koja se često javlja jeste takozvani osuđujući noćni monolog, gde se osoba vrlo nesrdačno odnosi prema samoj sebi. To su obično rečenice tipa ja, eto, ništa mi u životu ne ide, pa mi ni spavanje ne ide, ili eto, nisam sposoban da uradim ni ovo, pa ne mogu da zaspim kada treba. I to onda dovodi do jedne situacije da se osoba osjeća sve lošije i lošije, a da bismo mogli da utonemo u san koji je obnavljajući, nama treba da se ipak osjećamo dobro u tom trenutku počinka, jer onda celih 8 sati ostajemo na toj vibraciji. Treća vrsta tih takozvanih noćnih monologa jesu sređujući noćni monolozi. To su one situacije kada ja, samo ovo još kad bih našao kako da rešim, onda bih mogao mirno da spavam. Ili ja, moram da ustanem da zapišem, treba sutra da se setim da uradim to i to. I sve dok postoje te neke stvari, a te stvari postoje večito, jer nikada ne možete da imate dan u kojem ste stigli i završili sve za ceo ovaj život što je potrebno, vi imate osjećaj da ne možete da odete u miru na spavanje. To kojoj vrsti noćnih monologa pripadate, ovo su samo recimo najčešće 3, nam u mnogome pomaže da odredimo stazu kojom ćemo ići kada rešavamo taj vaš problem. Ljudi često pitaju koliko dugo je potrebno da se razreši problem sa neadekvatnim spavanjem, sa nesanicom, sa lošim kvalitetom sna, sa čestim buđenjem, sa noćnim morama i tako dalje. I nema univerzalnog odgovora. Moj odgovor je najčešće da je dužina vašeg rada srazmerna dužini toga koliko dugo problem postoji veoma često, zato što ako ga niste rešavali decenijama, možda postoje neki zaista nagomilani problemi koji leže u korenu svega toga. Drugi odgovor je da je hipnoterapija verovatno jedan od najbržih načina rešavanja tog problema, zato što ide u taj podsvesni nivo. Nije ni potrebno verovatno da vam objašnjavam koliko je spavanje vezano sa podsvešću. I na tom podsvesnom nivou oslobađa te stare programe koji vas u stvari onemogućavaju u tome da imate miran i obnavljajući san. Nekada ćemo čak predložiti i snimljene afirmacije, odnosno hipnotičke afirmacije, koje možete da koristite kod kuće sami, obično posle prve terapije, ako vidimo da je potrebno da se ojača taj neki novi program koji vas programira za spavanje u određenom periodu, za buđenje u određenom periodu i za jedan kvalitetan san između, onda vam možemo nasnimiti te personalizovane hipnoafirmacije koje se rade namenski za vas, jer moraju da targetuju tačno vaše programe koji su postojali i ranije vas ometali, ali nekada to i nije potrebno, sve zavisi od slučaja do slučaja. Javite se i sigurna sam da ćemo zajedno da dođemo do sjajnog rešenja za vaš san.